Ampak imamo samo koliko? 2 na klopi, pa 3. Pet! Ajde! Još bi druga strana. Divlju. Pet, Džajo, pet! Ajde, bum! Džajo! Pet. Ajde, u gol! Bravo! Hvala Bogu. A se Čitore ne dobijo, lej. Ajde, skok! Bravo, Hamir! 14. minuta. Pet! Ajde, guarda, no? Ajde, Prinzi! Da se še prudi. A mu dovolj? Ne? Ajde! Pa, daj ga! Jaz mislim, da bi bil offset. A, da bi bil? Ja, jaz mislim, da bi bil offset. Jaz tudi mislim, da bi. Acu danes dobro igra. Ajde! Pet! Pavel čisto. To je karton. Ne, ovo bi dao kartonom, tako. Ma rekel, da simulira. To ne moram verjeti. Rdeč ga. Ja, drugi rumen. Ja, drugi rumen. Mislim, drug rumen karton. Dobar je. Bravo, Buba! Daj, driblo, Prinzija in Dženića. Živi. Ajde!
Vocês viram aí, estava de louco para deixar para cá. E ali, então, por ali. Tamo na Topića 5. Bravo! Bravo. Bravo! Bravo. Kako je? To je Pavlo Rejs, Mačovska. A to teško, a? Ja pismo. Tretji, ne sej, motor je. Oh, ja. Kam driblaš? Ukrajina. Ja mislim, sad ti su gledali tamo. Joj. Bil. Ura, ura! Tako je. To, jebemo matere, ta je Bravo pa, Ivančna! Bravo Ivančina! to je pa, ta ne znam, če sem mislil